Bakay, simang pita ka. Pasensya ka nung naladaw ka nagawid. Nagsarsarita kami pa'y kanitatang ijidalan. Ha? Adda man ang nakasupot nga inyawid mo, Punsyo? Anyangay day ka? Makmakan bakay. Anyangay dagito yung amakmakan? Nyalaki din. Kita amin. Lukatam day ta supot at nung makitam tilinaon na. Nan? Ha? Nagadumat apansit, Punsyo. Win bakit? Kananta amin day ta. Kaputan na lakalaang ang mabanglis ti pansay. Mabit lang ang ngarod, tayo dasar ko itilamisaan, lakay. Bakay, alam day ta. Ha? Tunggal sumangpot ka? Adda imot mo ang nakaplastik, Punsyo. Makan manin aday ta. Bakit? Anyangay dagito ang amakmakan? Ay kitlo katam aday ta plastik. Tam nung makitam tilinaon na. Nyalaki din. Nan? Ha? Nagadumat din asuman daytoy, Punsyo. Win bakay. Agtimpla ka mang kidi ti kapita. Tay kapikman day ta suman. Mabit lang ang ngarod, tagtimpla ak itikapin, Punsyo. Ne, nagsapa kamutin ang nagpiles, Punsyo. Kung nangibulsa ka pa'y itisupot. Win bakay. Naski na masapa ka mapan iti papanak. Tapno makaadua. Ha? Anya ti kayat mo asawan ang makaado ka? Tapno makaadua kiti maala makmakan. Nyalaki din. Ay nagkapoy mo dato eh. Anya? Kasangay nga may anak ni pare ambaw. Kit agpartida iti may sa ababaw eh. Kat, inimbitaranda ka kade? Apay masapol pa ilaya. Uray mang kisana ka na imbitaran. Mapanalatan Tanamuak mga agpaskin na. Anya? Nagpuskul mo ti pa nagrup-rupam? Mapan ka asaan ka mat ang naimbitaran? Nyalaki din. Bakit? Man ano kumangay? Kinamuak mga ron nga dagpaskin. Kababay na ano sana ka mapan. Anya? Kampay iday. Lumabasak laang nito'y paraangan na pari ambaw. Agpadlawak. Tapno ay abandak amangan. Dayjayan ni pari ambaw. Nakita na kaon. Pare Poncho! Umasidag ka dito eh. Kuna kung kahit nga abandak. Mapana kaon. Kit isaganak mo't hindi supot na pangikabilak ka dagiti makmakan. Masaya tayong may kadagaos, Pare Poncho. Inkamot mangalan iti ka nama. Mabainak. Samoy pari ambaw. Kababayin samoy tiyo. Anya kumangay ti pagbainam, Pare Poncho. Kinapudno na. Lumabas ala ko maiti paraangan niya. Ada magayang paskan dito, paray. Aywan, Pare Poncho. Kasangay nga minti anak ko. Aywan, pare. Nagpartiak mo ta, iti may sa babaw eh. Taimbag lang adda pagsasangwan. Sana bali may sa lababoy ti pinartay paray. Basta laki di dakkel ababaw. Tapno ano ti karnina. Sana mo lang agbayag paray. Mga laklatan iti hawid ko akanag. Taray. Nabsugak pa imay. Sige, Pare Poncho. Makaammo ka ratan, apapan mangala iti kanal. Agyaman na pare ambaw. Bakay, simang pita kaon. Ha? Nagbiit ka matan anapan naki-birthday, Punsyo? Win bakay. At to'y tiinsupot ko amakan. Ha? Adda manan inyawid mo amakmakan? Irif mo ti dadduma. Taduday ta amakmakan. Agduduma putahay. Nay, nadagsan mo't dayto ang nakasupot, Punsyo. Kitwin tado nga rin tinsupot ko amakmakan dita. Nyalaki din Adda pa'y kutsara na. Apay ang nagyawid kay ti kutsara. Pasurot ti makmakan dayta bakay. Di kan sa unga sa unay ka dato eh. Nga kidin ni dasar ta mangantan. So pala sa ucho. Mala, mabiit lang nga ron tagi dasarak, lakay. Apay nga itakalayan nga sumangpay. Bakit? Malamay. Uray tilutom amakan. Pasensyakan, Punsyo. Di magasak labiit ijay ayan datatang kananang ko. Anya tinaramin mo ijay balay daya? Nagpatulong kanyak ni nanang amang laba kadagiti kurtina da. Iso ana bayagana. Nagpatangdan ka kumaakin ni nanang mo. Anya,
Apay ko mga agpatang danak kat nanang ko dayjay. Uray mang kinanang mo. Nagtrabaho ka may. Naglaba ka iti kortina na. Tulong ko kin ni nanang dayjay, Punsyo. Saan mat anadagsan dagiti kurtina alinabaan me? Unay ka dato Di mo aramatin ti panuno mo umili. Awanan ti librita panawain. Anya? Nuayaban na ka man ni nanang mo aglama. Singiram ti bayad mo. Anya? Adda dito'y ti lista. Dagiti agkasangay itaabulan dito'y lugar may. Ilis-listak ka. Dagiti nalaing agsaganan. Umadanon ti kasangay da. Dahi taon. Nigayam lanay ti agkasangay inton pika. Ingran din na ito tagsagana kay. Dua kalday, kan dua baboy ti pinartiday di napalabas sa taway. Galanti mo ito. Sigurado nga ingran di man ti sagana na itong biga. Ay na, maglaki din tayo lista ito. Amok ti papala. Punsyo, listaan samot day tabas-basaan. Way, bakay. Anya ngay alistaan day ta? Listaan na kita kasangay akaroba. Unay mo datoy. Anya? Nakalista dagiti agkasangay akaaruba? Way, namok na iti mapan ko pakipunsyunan. Di ka lang babain iti day tangar aramidang punsyo. Pagbainam ko may. Uray di ka na imbitaran. Mapan ka. Anya laki din. Aya, imbitaraklat na ti bakit? Saan mo tadakas tararamidan? Anya? Makan mo ti mapang ko gagarain. Sa may sa, duwata mo ilamay ranranon. Kang kanong mo lang nagiti sang pagkaw. Unangam kababain no day talatan punsyonan ti papanam. Bagbagay mo tinagan mo a punsyo. Gaputak kuto-kuto ka iti punsyonan. Anya laki din ni bakit aya. Nagadong amom. Di mo labsin ti mapan makipunsyon ta kababain punsyo. Sapay nagado ti iyawid mo amakmakan. Tilay bagbakan. Talaga mat. Okay lang ang timapan ijay punsyonan. Basta naimbitaran ka. No saan ka naimbitaran? Saan ka mapan ta kababain? Nagadunga sa om. Anya? Kasangay mo gayam ita, lanay. Apag iso alumabasak ko man dito'y parangan niyaw. Nakita ka na gano't ita. Won Punsyo, gaputa da kamot langon dito, ingka mangalan iti kanam. Ay? Kino, kalkalpas ko na nga na balay. Lanay. Nabsugak pa mo. Samay sa. Makaumati ka na yun na karnay. Karni man ang tisindak itay balay. Aya, Ang gaputa kasangay mo. Kun inawis na may. Ay ka inalatan na mga alay iti ka na. Lanay. won Punsyo, makaamukan ang mangala iti kanam. Kunakman no mangan ka Punsyo, insupot mo matanda iti makmakan. Ha? Ay, mga anak ko ma. Ngam talaga nabsugak pa'y. Lanay. Iso ngayon supot ko lang. Nagiti ka nagkuma. Kasta ka di Punsyo. Way, lanay. Ay na, nagadumanan ti sagana ma. Agdodoma aputahay. Nilakay ko, tinaggastos iti kasangay ko Punsyo. Kastaya. Isumilagaya, may grandi Gaputa from Saudi with love. Dakkel ti sweldo nila kayo mo ijay Saudi. Gaputa may isang engineer. Agawid ako. Kit agyaman at kadagito'y amakmakan. Lanay. Makmakan man ang dagiti insangput mo punsyo. Anya laki din. Amom lang aro din na makmakanday ta. Ibagampay lang. Una nga maumakamatan. Kanayon latan anagapoy ti punsyonan ti kankanenta. Mauma nga. Di ka kaagyaman. Tado ti sidsidain ta. Saan ta nagumatang iti naima sa masila? Idi damo, okay lang ang kanyak nga agisangput ka iti makmakan. Ngam ita, mabain akon. Anya laki din. Anya kumangay ti pagbainam. Gaputa kuto-kuto ka iti punsyonan. Basta dagpas kan, adda ka mag-igay. Nakaduma na sa umaw. Anya laki din aya. Punsyo ka talaga ang nausam iti punsyonan. Listaan man nanday takit kita ang punsyo. Way, milay. Talumit tingal daw sa anak na panakipunsyaw. Ay na punsyo. Day talatan ti into naram. Adamot igatang ta iti naimas asidaan tano kayat ta. Dumalat ta, bakay.
Anya ti duma asasawam dita. Duma ti magatang ngam iti saan. Nen imas ti maiyawid at araw na naggapoy ti punsyonan. Anya? Kit talaga, mili. Mailibre pa iti kananta. Iswa kita, mananaimbag dito listak. No asino tag kasangay ita karo ba? Na, nagatidugan day ta alistaan tag kasangay punsyo. Wen tatunggal adag kasangay. Ilislistak. Tapno jak malipatan. Sino ayang agpaiso tag birthday manay? Daytaw ninanais ka magayam tag kasangay inton sumarunong aldaw. Di ka mapmapan punsyo. Kababain no saan ka na imbitaran. Anya laki din na ya. Di naman labdan. Tada ito iti pagayata. Milay. Pare Ponsyaw, adda ka mat dito'y paraangan na pumanag na. Apay ka day? Parembaw. Saan ka di nga itati kasangay ninanais ka? Jak masigurado, pare Ponsyaw. Apay aya adamdamagan. Umayak ko maki-birthday. Parembaw. Nukas pangarigan ta, kasangay na ita. Ay ket orayan tayo nga gimbitar na, ta kababain, no mapantayo a para kadakwada laang ti sagana. Kuray sanda naging bitar mapantayo latak. Parembaw. Manumula di ka ng tayo ngay. Ay no siya, mabayinak, pare Ponsyaw. Kasanaon, no basit la di sagana da. Nabasit ti sagana. Pagbabasitan pagbibingayan. Parembaw. Kasjay. Anya laki di. Ulitay, pare Ponsyaw, mabainak amapan no sa anak anay imbitaran. Anya laki din. Parembaw pagbainam kumay. Kat saan ka mga agar-aramid iti krimen. Isungawan ti rumbang nga pagbainam. Parembaw. Dagitila ang asidag akakabagyan tayo ti inawis ta iti kasangay kaw. Tabasit laang ti sagana. Ay, wen, bakit? Tinapatag, ada sagana ita kasangay mo. Sa bagay mo't kitdi Ha? Apay, iska. Nimot punsyaw ya agisupsupot iti makan lakay. Ha? Huwanyag pa isaw. Saan tamot ngayon imbitaran day tataw? Ngam apay nga da ditaw ikat agisop-sopot pa yan iti makmakan? Ha? Payman! Happy birthday kini nanais ka. Tata Kulas. Happy birthday, Tarupam! Anay ko. Dinanog na muteng. Tata Kulas. Nagposkol ti pa nagrop-ropam, Ponsyaw! Inawis da kaya nga umay ditoy! Nagisupot ka pa yan kadagiti magmakan, kat nagbasit ti sagana may para lang kadagiti kakabagyak. Pasensya kayo, Tata Kulas. Isubli kong dagiti makmakang nga insupok ka. Sanay, hukwa mong dagita, salbag ka. Agyaman ang araw, Tata Kulas. Talaga nagposkol ti rupa makaruba. Diyan mong nga ta, kat jak amo ti aramid mo. Tapno agda sukat dagiti inalam amakmakan. Daytoy nga rod ti pabalon ko ken ka. Daytak ti rumbang ken ka. Salbag ka. Gunggunam punsyo. Nagkapetan dagiti matam. Ken limtag pa yan day ta nagpuskol asubil mo. Bagat! Dandanin di mo maungap day tangiwat mo. Gapo iti madi nga aramid mo. Nagkunangamin ken ka nga inka inakukos dagiti makan. Ket apag isulaang ti sagana da Tata Kulas. Ay, kababain da ito nga inaramid mo. Iso nga agnakam ka. Day ti maganab ti kuto-kuto iti punsyonan. Nagkapamboy. Ijabalay na nanang mo. Anya nga iti naramid mo ijabalay ni nanang. Nagpatulong kanyak ngagmula iti pareya. Anya? Nagmula kayo iti pareya? Wen bakit? Minulag iti pareya ti aglawlaw ti balay ni nanang mo. Itaman pa'y nagmula ni nanang iti pareya? Tinulungak latan Tapno awan may bagbagana kanyak. Kat naldaw kan. Wen bakit? Pinakan na ko ni nanang mo. Nasaya at nga rod no kasta lakay. Nagibas di impasidana kanyak. Anya ti impasidana kan kangay. Paksiw at tilapya. Anya? Nagnanam ti luto ni nanang mo. Tilapya ko naman. Nagimas. Nagkapamanan, boy.
Nagmalmalam kang awan dito balay. Naggapuak iti balay ni nanang mo. Anya manin ti inaramid mo iti balay ni nanang. At naman yung paripir na, lamisahan kanya. Apay aya, nadadaal di lamisaan ni nanang. Wen, nalukay ngamin di may saasaka ti lamisaan na. Isu alinan saa. Kasta aya lakay. Ala, mangmalam tangarudan. Napsuga kon. Sikalangan ti mang malang bakit? Anya, nanganam ngay. Iti balay ni nanang mo Nagimas ngamin di impasida na kanya. Isu napsuga. Anya ngay timpasidanakan ka. Tahong bakit? Tahong? Wen bakit? Nagdadakkel at tahong ti sindami. Nagimas ti agigup iti sabaw ti tahong. Papanamanan, boy. Mapanak iti balay ni nanang mo. Anya manin taramidam iti balay ni nanang. Agpo ka na kano iti kawayan. Apay ti kawayan. Agparamid ni nanang mo iti papag apagiddaan na kano iti aldaw. Anya? Mabainak mat no jak tungpalan ti paparamid na. Tama nga nugurain na. Ano? Aramidam latan ti ipapaaramid ni nanang ko. Wan bakit? Malam to siguro no agawid ak dito balay. Si kalat ti makaam mo. Ketangdanan na ka ni nanang. Ibagbaga na atang danan nak. Ngamsanan ko na. Tawan mo't lat sabsabali. Mabainak mo't apatang danan na. Kad, oray ikan nakalaang itibasit at angdan mo Saanan bakit? Pakanan kan pagmerindaan naktumatlan ni nanang mo. Ayos day jayan. Sa bagay. Mala. Inakon, tagpo ka pa iti kawayan. Bakit? Nagagit kamay tamak mapan ije balay ni katugangan. Boy. Wen, ulitag inggo. Nagadungaron ti paparamid na. Aya. Wen ulitag. Mabainak mo't jak aramidan ti paparamid na. Ay na. Nagpintas ni katugangan baraw. Ay na. Nagpudaw pa iti gurong na. Kaslasaan bakit nukit kitain? Ay, nagpintas talaga ni katuganga kulitag. Saan lang na po daw? No di kat nagseksipay. Armagsa ni katugangan baraw. Ha? Ay, sana ang kay. Dahil ti di mo raramidan. Ha? Apay kumasaan? Kit nabayag mo't tayo nabalo tinatay. Basta, di mo arman ni katugangak. Apay nga minaya. Sa apay kursunadak gyan. Nyalagit din ni ulitag. Mangsapol kalangan iti sabali pagdatunam. Ningarod katugangam ti kayat kao. Tagpada kami nabalo tinatay. Agrigat ka lang iti din na ni katugangak ulitag. Anya ti kayat mo asaway. Kat no adda sakit ni katugangak. Anya nga ti sakit ni katugangan. Amnesia ulitag. Tirigat na. Amangan no malipatan na ka. Ngam muna. Katag na ka. Anya. Ay, sapay agtag tugangak no makalipat. Ay. Ay, saan nga ruday? Jack kaya ti mat... Isumot ulitag. Isu adimon gandatan nga arman ni katugangak. Kanayon mat iti balay daan titinang nilakay mo kasinsin Laura. Uwan kasingsin iming. Adda ngamin ipatpatrabaho ni nanang kiniboy. Kastaya, mas daawak lang amin. Takanayon ijay ni Bayaw Boy. Awan ngaminan ti sabali nga ibaon ni nanang. Isuan nilangan boy ti ibaon na. Sa bagay, nagagutmot ni Bayaw Boy. Uwan kasingsin. Di na pa'y kayat ti patangdanan. Tamabain kanukin ni nanang ko. Anya nga iti ipapaaramid ni Antitinang kan ni Bayaw. Agduduma Agpukan iti kawayan. Ken agdalus iti aglawlaw. Ijay meten amangan. Aya, Wen, iso asaanin ang matatao dito'y balay ni Boy. Kanayon latan, ijay balay dananang ko. Nay, naggapuam pare boy. Ne, si kamat gayang pare asyong. Naggapuak mo't dita balay na katugangak. Nay. Anya nga iti naramid mo dita pare. Agar aramid ak iti papag apagiddaan ni katugangak. Ha? Nilaeng aya katugangam ti agidda pare. Ha? Anya ti kayat mo asawan pare? Ha? Ay kwa ti kahit ko asawain. Mabalin nyo ba't agkaid da adwa kayo lang.
Mabit man lang pare Asong. Kaslad na sa balya kaya't masawa na. Amok Anya ti amom? basta damok paray. Naggasat kamutin, Joe. Apa yan ako naman nagasatak pare. Gaputa. Naimas ti sidsidaan, Joe. Anya? Agsida ka lang nga rodin ititlaw. Agsida ka pa'y iti upa. Uwen no jay inana. Anya? Naglukon aboy. Tinurugan nakmutan. Hindi nakmutan ag-angkan sakpay ang maturog. Di nakpayin arakupon. Maturog adagusan no agida. Sapi nagbangbang luang. Boy, agriin ka. Boy, agriin ka man lakay. Boy, agriin ka na. Agriin ka kunak. Apa bakad? Umay kan anak kay. Sa di na ti papananta. Amo mo na. Mapanta ijay langit. Salbag. Nagantayo jay langit. Kasi kailangan ti mapan. Anya? Maturog ak langan, bakit? Nabambanugak. Jak makapan ni jay langit. Oh, at tuyan ti merienda, boy. Agyaman na, katugangan. Ay na, nagpintas ka talaga? Talaga? Wen, I love you, katugangan. Si Kamat, ay na, awagan nakpailaang iti katugangan. Hani ko na mutan kanyak. Sige. Hanilatan no iso ti kayat mo. Kasta ti kayat ko, hani. Ayun kayam, di kagpadpadlaw kin ni Laura nga anak ko, Dakas talakit di. Wen, di ka di madanagan, hani. Saan to amadlaw ni Laura nga adda relasyon ta? Kas la makagura ka, Laura. Kunakon kat akagura na. Apayaya? Tarupang. Anya lakit din ni bakit ya? Anya man ti panggurguraam kanyak. Tarupang. Ibagam ngamin, ano anya ti panggurguraam kanyak. Adan samot ten babaim. Iso adi na kun kaya. Unay kamatan. Awan ti babaik. Si kalahan ti ayayatak. Api nga rod nagbaliw kan kanya. Sika talaga, bakit? Siyempre, nabanugak idirabi. Iso naturog akon. Ti ko namkit di. Adda babae mon. Awan babaik, bakit? Si kalahan ti ayayatak. Nagmayatin abiyag, Joe. Apa yan na ipagamday ta, pare? Nagganas, Joe. Anya ti nagganas asasawam dita. Ay na, makapaapal ka, pare boy. Nagganas na talaga, Joe. Di ka mawatan, pare Asong. Anya day tang ibagbagam. Sana all. Dadalan ti ulom. Jakmot mauawatan na kiti bagbagam. Paray, asinaw tinalalaeng. Jay anak win no jay ina. Anya? Amok ka, pare boy. At relasyon nyo kininanatinang. Oy, awan mo ta. Katugangak dayjay. Wayne. Katugangam ngagpaisaw ngam agkaida kayo mal. Tanghiwat nga, pare Asong. Ang mga nuad na makangagkan ka. Kita. Mapaisuan ka. Kasano ti pan nakaamom iti dayta, pare? Sinirip kayo ija unag ti balay ni katugangam, pare. Anya? Ay na, nagganas ti agbuya, jaw. Anya? Oy, nuan niya tinakitam. Di mo latan iwarwara sa pare Asong. Delikato ang kinibagat ko. Ay na, nagsiglat ka talaga, jaw. Ay na, umapalak ka talaga. Sana all may jowa. Kasinsin, awan ka diti sa bali amadmadlaw mo kanibayaw, boy. Anya kumangay ti sabali amadlaw ko kasinsin. Ay. Agreedam ka, kasinsin Laura. Anya ti kayat mo asawan kasinsin.
Ay, diyak kaya ta siya, ti pagtaudan ti sa niya pag kinaawatan, kasinsing. Paliiwom laang nga nila kay mo. Anya? Basta paliiwom nila kay mo, kasinsing. Tapno awan ti pagbabawyam, iti udi na. Apay ka di kasinsin. Ibaga mo na, no apay anas kan apaliiwag nila kay ko. Basta, paliiwom nila kay mo. Day talang ti maibagakan ka, kasinsing. Di ka kayat, iso apumanaw ka ningko. Ay ayatin ka, tinang. Agpada tamutin abalo tinatay. Ay basta, di ka kayat inggo. Diyak kayat tila kay akaskan ka. Anya? Ay na, agkataunan talaing. Ngam di naki din kayat. Diyay ubing ti kayat ko inggo. Diyak kayat tinaalsam akaskan ka. Anya? Ti kayat ko, daytay kabailan nakpay nga iwala-walagas. Ha? Ay try me, tinang. Ay basta, di ka kayat inggo. Ala, agawid kan tayong kagdigos. Bara lang tibagim dayta. Anya? I love you, honey. I love you too, honey. Ay na, kunak no di ka umay ita dito'y balay ko, honey. Mabalinayamat sana, honey. Mailiwak nga rod kan. Uray siya, honey. Mailiwak matan kan ka. Anya pa ilang nga rod aramidan tangay. Umay ka na. Umay ka. Di nakguyodan, honey. Di tamit balay ni nanang tinapanan ni Poy. At daya manin ipatrabaho ni nanang kankwana. Nabayag asa anak nga imalatyo di tabalay ni nanang. Mapanak man kit di dita. Takasarsaritak man ni nanang ko. Mabait lang, honey, Oh, apay ay, honey. Diyak pa'y nairikap deri daw iti kusina. Bayam, awan matlati sa bali at tao nga umunag dito'y balay mo. Ituloy takit din aramidan ta. Baka mo ka, honey. I love you, katugangan. Ay, stay, honey. Anya ti kayat asawan da ito nanang. Boy, Laura? Laura? nagbastos kayo. Inakapay mat nga rod nanang. At da relasyon nyo kini Boy nga asawak. Kuha. Ay na, pakawanan na kami, anak ko. Palawagak. Ay, pakawanin na kami bakit? Nagalas tila ngayo. Kababain day tingay naramid nyo nanang. Idarom kayo iti day tingay naramid nyo. Anya? Ay, saan ka di, anak ko? Pagsasalitaan tayo na ito, yaba, anak. Saan nanang? Nagsakit na ito yung naramid nyo. Idarom kayo at doha. Tapno ang nagam kayo. Anay ko, nagsakit at talaga, nagutot, anay. Anya tinasakit kan karamaon. Nagsakit ti sakak, Nora bakit? Kasla maisidan ti sakak, anay. Agan ano ayaday tasakam. Agrayumak sa bakit? Nagsakit at talaga. Jackson ka ba ulan? Ay, mataya ka, nanay. Ay sinalbag kalaklakayan. Rayo mala ang matay kan. Nagsakit nga raw. Kay, anya nga ron karamidag. Igatangan nakitimidisin ka, Nora bakit? Mala, mabit lang tenak gumatang ije parmasya. Saan nga ije parmasya ti paggatangam itimidisin ka? Paggatangak nga ron iti medicine mo. No saan nga ije parmasya? Ije tersina ti paggatangam, Nora bakit? Adaya mo't magatang nga agas ti rayuma ije tersina. Adda? Awan! Adda nga loud! Awan! Adda ko naklangarudan. Uray may salaabo ti arak ti gatangam. Ay sinalbag ka.
Kaya't mumetlagayam ti aginaw iti ara. Iso nga ro ti medicine kuno agsakitak, no rabakait. Iso nga yung kagumatangan iti medicine kao. Ay manja, Ay, sige na, no rabakait. Italang, ba't nga ginumak iti arak? italaing mo't nga ginumak iti arak. Ulbaw, inaldaw ka nga ginum iti ara. Hindi ka nagungungit ka day, no rabakait. May mayaten ti aginumak iti arak, ngam ti agbabae ak. Anya, Sige na, bakit? Igatangan na kun iti medicine ka. kag kumustan ti Ritnam Ramaun. Ayos, bakit? Naay, mayaten ti panagnirsain. Kas kala agnir-ngir si akuton. Anya lakit din ni bakit? Agngir si ayamat ti kuton. Kag si kangay akuton. Anya lakit din ni bakit? Yarig nakpay iti kuton. Agro-bro pa kaya kuton. Saan kit dain? Naglabaga day tarupam anabartag. Kas kala na bilag nga alibaw. Anya? Alibot ko namanin kanyak. Day talaarak ti pagalistuam. Sinalbag ka. Arak is good to your health. Papigsan na ti bagbage. Pukawen na dagiti sakit. Tuka! Arak is medicine. Ay, anay, nagsakit na talaga anak ka, anay. Anya tinasakit tatang. Ay, nagsakit ti tiyan ka. Ay, ti ulok ko nakuma. Anya? Agtumar kayo na iti aga sa para iti sakit ti ulo tatang. Ay, awan igatang ko, Ruel, anak ko. Mangtedak iti gatang yo iti agas yo tatang. Ay, sige man nga rod, anak. Day tingadan at igatangam tadakdakay. Anya tenggedan nasasawin nyo. Adda ayamat agas at tenggedan. Ada? Awan tatang. Ada, anak ko. Awan tatang. Tableta lang ti adda. Liquid nga agas ti kayat ko, anak ko. Diyak kayat ti tablet. Anya? Eh, itid mo langin kanyak ti kwarta. Ta siya akong ti mapan gumatang iti medicine ka. Ruel, anak. Nagkapo aki balayo nanang. Agsaksakit ti ulo ni tatang. Anya, agsakit manen ni tatang mau anak kau. Apay, kanayon nga agsakit ni tatang, nanang? Wen, Ruel anak kau. Inaldaw nga agsakit ni tatang mau. Ngam no pa inumam iti ara. Ha, agsardang di sakit na. So, sa inya lakit din ni tatang. Isumot lagaya matenggedan ti kayat na agatangan nga agas na. Apay, nagpagatang ayakan ka iti tenggedan. Wen nanang, tenggedan ti kayat na apangagas iti sakit ti ulo na. Ay, nabartek man nga ruden ang agawid ijay balaymay. Ha! Isbuandan tumanang ti sapin na. Ay mangibabain kasi karabaon, tila nagis-isbabaon. Jakmet amo alababo gayam jay nagsibugak ini malam. Kunak no orinula. Ay madadaal ti limbong ti panunot mo no nabartikan. Sabali pa yun ti pagawidam sinalbag ka. Anya lakit din ni bakit? Agungat manin. Yan nilakit din ni bakit. Apay aya akay kayat mo ti arak kat makaulaw mag. Medicine ko nga raw bakit? Kabilgan ang medicine ti arak. Awan kaasping na. Anya medicine na sasawam. Di nanto pa'y maagasan ti sakit mo. Anya sakit ko ti bagbagap. Sakit mo iti ulaw, Ramon. Mabagbag titkan. Ay, anay ko, anay. Ha? Nagsakit. Anya tinasakay. Ay, kalata nagsakit ti pusok, bakit? Anay. Anya,
Ay, agkupit ti marokong konora bakit? Ay, nagrigat ti umagay. Ay, taray kalaangan ije pagagasan. Ay, saan? Hindi na kita rin di pagagasan bakit? Nangina ti ma-ospital. Anya nga ron taramida ngay. Ingka gumatang iti medicine ko. Anya? Diyay lapad ti katangam nga agas ka bakit? Kartingam! Apay yun, Uncle Ramon. Sapsapuyo, tamat di tabarukong mo. Apay ngay. Na. Kaslada nakabara iti barukong ko Kanakan mayang. Anya? Kaslada nagbukal iti barukong ko nagtilmo na kanakan. Ni, ay sus. Amang ano nakatilmon kayo iti tulang, Uncle. Saan kanakan? Mariknak mo't nakatilmo na kiti tulang. Anya nga ro dayta nagbukol iti tengedyaw. Ay, kasla na abatan nakarayan ti karabukob ko. Nagmaga. Ay kat uminom kayo iti danom tap numabasa dayta na magaan akarabo ko biyaw. Ay, sana danom ti masapul ko kanakan. Anya nga Uncle Ramon? Jay danom makaulaw. Ay, anya lakit din ni Uncle Ramon aya. Ada ayamat danom makaulaw. Ada. Awan. Ada ko naklangarudan bayang. Anya nga rod a klase ti danom dayta, Uncle. Ara. Anya? Ay, ikanak man iti gatang ko iti medicine ko kanakan mayang. Ha? Medicine nyo ti ara? Huwan kanakan. Pangaasim tayo kanak iti paggatang ko iti medicine kao. I sing you a love song. Ay. Nabartag ka manan asimang paltramaun. I love you, Nora Bakay. I love you, tarupam. Kasla na laos manan nga ikanday tarupam. Sinalbag ka. Hindi ka kadinagong ungat. Dayto'y matipagragsakak. No di mo isardag tinalabas a panagbarbartag mao. Duala ang alugar ti papanam. Anya, sa dino ko madagita ang lugar? No saan nga iti ospital ti papanam. Ijay kampusan taw. Anya? Nagalas taw ti pakasarsarita am amatay. Anya kumangay? Ibagadan to anatay ka. Gapo iti arak. Anya? Ha? Mamartig mo't nga main iso anatay kun kunan tao dagiti tattao kun ka. Ha? Ha? Nalakay at matay ramon. Malaglagip da kapay ano nabiit kapay anay tabon. Ngam kalpasan ti sumagmamano abulan. Malipatan da kanton. Anya? Kabuteng danton dal alyam. Day di Ramon abarte kun kunadan to kun kan. Nagalas apakasarsaritaan day ta. Apay aya di ka makaigna si Karamaun. Ayat sapsapulam dito'y paraangan. Awan, ti sapsapulak, Nora. Apay ngarod apo managna ka dito'y sango ti balay At daur urayat. Asinaw ti urayam. Adaytan ni Pari Bogs. Mapan kamin bakay. Sa dinaw ti papananyaw. Mapan kami ag kuryente iti pateng iti karayan. Ay sinalbag ka. Adda ayamot pateng ije karayan. Bagay. Timanaw asaan pa'y anagarmusar ni Tatang Mauro while anak kaw. Anya lakit din ni Tatang. Pagarmusaran na jay arak. Isungarod ti kayat na anak kaw. Ay, maumaak pa yun amang bagbagakan ko na. Inton kuan. Sakit ti maala ni Tatang itinalabas sa panagin inom na iti arak. Nakaamomatan ay tibiyag na nukas na. Jakmat nga rod maanawa nga agbarbartag. Aga pa kami lang. Anya lakit din ni Tatang aya. Isarsarak na ti salunat na. Imbes ko maadagiti na sustansya at araon ti paunag na.
Saan mo? Tajay arak ti pagarmusaran na. Anay ko, nagsakit. Anya tinasakit kan ka, Ramon. Nagsakit ti tiyan ko, bakit? Anay. Kunkunam lang data, maturog kakit day. Saan manura bakit? Nasakit na talaga ti tiyan ko. Redong-doma ti sakit na. Ay di nakman rabakan iti kasta, Ramon. Makain-inom ka manin iti arak. Ang paiso ti magbagak nura bakit? Nasakit na talaga ti tiyan ko. Anay. Adon adaras nga inaramid mo dayta. Amangan no kasapulam manin ti arak amidisin mo. Jack Mano, sana nura bakit? Nagsakit na talaga ti tiyan ko. Ay jak mamatay. Kunkunam lang dayta. Mamati ka ko makanyak bakit? Jak mamatay, Ramon. Ay, mataya kun bakit? Awan ton ti asawam. Kunkunam lang dayta. Jak mamatay. Ay, mamati ka ko makanyak bakit? Sana kag pampambar. Ay jak mamatay. Anay, ipan na ko di ospital. Ay, nagsakit talaga. Ay. Jak mamatay. Maturog ka kiday. Makapapuyat ka, Ramon. Ay, pag-asim no na bakit? Tulungan na ko na. Jakpay kaya ti matay. Naglaing kalakit din ayang agartista. No matay ka, ay kut makiasawa pa ya. Iti sa balay. Anya? Iso nga isardeng munday ta pa nagdrama-dramam. Ta sa anak amamatikan ka, nga ang sakit ti tiyan mo. Ha? Ay sus! Ang sarsarwa ka mo tan, Ramon! Ha? Ay sus! Ay, ala, urayin nak dito'y balay. Inak ipakamukin ni Ruwail ti mapaspasamakan ka. Ta itaray na kan ije pagagasan. Agyaman nak, taray nak dito yung ospital, Nora bakit? Kunak numatay ako ni Dirabe eh. Ang nakam kamat siguro itan, Ramon. Ulcer, tinaalam asakit mo. Gapoy tinalabos, apa naging inom mo iti ara. Uwan bakit? Agbalbali makon. Nakaamiris akon. Nasaya at mo no nakaamiris kan, Ramon. Di mo urayan, apatayin na kajay arak. Agasa, medicine kunam ijay arak. Bakit? Agpaimbagkan, tagawid tayaw, ijay balay. Wen bakit? Agpaimbaga kon. Kat sa anak tun nga uminom iti arak.